And Opoku Agyemang free won koda brem besi sabre ne wodi ahyiamu abrabom te say say the odi kan no abrabo obi ani ho be ka se wabo abrabo a obi nya ne pepepe abrabo ye kukuruhwi ase anokwasem sempo sikafo no sane odi kan no se wo beni nipa kro no na bia wa hwe ha obi yare bi kra da ne so a obi hu se enye bete nti me ma me mu ewo ye kinyasa emfa ne se kwabre he ya but e mofra bre mu no e na omutu bata ko kokopie bona hafo right friend dua ya nkwanta okay nti emfa ne se free ya mabunu mu mofra se be si se ye wie secondary school de hwa na ye bo abrabo no e odua nkwanta dua ya nkwanta ni sunwan na ye di agudie akra wo sanete Opoku Agyemang obi beka se me papa ne me mama sabia ku sabia nya do no omundi bi omunsam nye timi de mentumi anko suku timi de me fifa so kosun amadwuma Opoku Agyemang ko suku we he ko duru he fa yo se sia ya me ne o SOMPA FM me she me primary ase e odua nkwanta ho a and I'm call secondary school so ho a disani o kan no se obi free Kumasi ha no kokopie mu wo ekura me bo din a eye niema mienu okay so nye ade kire anasa adwuma ne be transfer na ye kua adwuma no yede okoye okay ti na mesi o me de no ye kua ni me ma me so no ye dwadini okay na sani o kan na brabo no na enye betesa ye wo ye enan emfa ne say num na baako efrim na ka 90 ma miensa ya me fa ne kranse yi na my dane be ma midem eti so wo hwa so obi wo ma on say ma ya no mo mre nti attention ni nyina ebe koma ne so nti wa wo ye be ma ne de o say wo na wo ye den o fight for life I just wo ye ma nua be ma aha ma nua be ma nti wo say wo na akope bibi ye den ebe fie eti da bia de me kan say me papa na nye se obi na onye sa wo hwe kukuruhwi ase a no odi osori ahomache no okomfo no okọ no oba na so na ahodin no nye den eni ho eti o ye bre o de mi dura mu ko secondary school mi wie na me say otilo na me pro dia aka ne de na ho say me fire den eto mi ho so okay na mi tu bata na me ba Kumasi sa ba biem nti me bedru Kumasi no na ye say me papa ni nua baako so your friend or Mr. Obin Usu Frederick Kenya say on na proprietor or Advanced International School okay I mean chia no baby e wo bia SOMPA FM ti me bedru Kumasi ya no so me ba so wa ba de a papa mi school ibra na nebe so mi mu na ye nhwe na me koso adekire mu kakra okay nti adekire no mu a na me a me toto niema na chese me de me ho to school mu e wo Kumasi Technical University okay minya admission e wo UCC ana e wo se me ko ba na niema mu odin na me hwese me be free akwa Cape Coast na makwa school a na moa e na me peke KSTU admission no okay around 2011 atimo o ko ho no de na my university no na ye poly ye mfan say year bay 2011 me started oh na me wie ko da 2010 2011 na ye started okay ti nam say na niemu mu odin ti no decision I'm taking is I'm a regular student me yonko baako Abraham wo Faudia me ni me nti ye ko class a ya lecture be mienu a ni ye dwane na maba be school mo na maba be kira de se na be ya eja me nyinya boso me kakra me kakra e de atiatia ete me call level 200 no lucky na me boabo scan na se me je ho e wo school mo eti me collect papa no me dwane free school mo a na ma be kira de e bo be 12 a na me call back to lecture nti ko do lecture wa breda da na over nso be ye ne den na yegusu kakra eti to da oba school mo a say o se da be de school mo na bia form 3 for ne ba papa na o mu no wadi kan gina o mu na o de aye da gina o mu so no wa kire wa de na pa na wakwa akudru campus ti to da wusi airport run about this o to tomu na o ye den uwrem
anya better school fees one na obeti your school fees one na obeto atade ahye one na obeto empaboa one na obeyi obi bia me nyina so fira de kire ni me nyina fira de kire num eti wo se wo frɛ fie ni enya kakra so a na che se wo de enu na yeden atwitwa wo nti kakra na me bom me homodin na SRC executive oja me nya baabi am pay school fees etia am pay school fees because why then is eneye na ye rewura mu kakra na ye de enu kogu nti enya position na che se niema mu ago kakra na ye da so be kira ade no se na be betumi atoto niema but on say no de nam so ye executive ti o baabi amoda na me hostel fee no ho ayeden adwono nti ye wie ye school no mu post ye national service obi a campus me wo fans any ni atomi de makwa akoto sankore achi obabi ye di e bodi pese okrom ye normal na mi kodru kro nam say nam say no service to the nation and ye hwe babi a ye free na ye betumi a aboa o mo so na ye de koye service no bae ti mi wie ye na am san beto aso wo unibaha na me de me top up degree na me me call back unibaha bium koye me masters and then me go so am work in university so a me sign ade foforo eka ho wow na che se Nana Opoku Agyemang se ye hwe abraboku kruhwi ase se ye beka se eguma sua obi papa so na sene obi wofa bi boa no a ba nche dan hu ni sa wa na piepia ho ma hu bisa every say obi ani ho a oboa enti me say de she me trim say abrabo no me hwe on o tie ni history ni omo obi onim ni bia obusa the class we know you obi o very brilliant nanso so wo enya piafo nti ene ko wie no ba bia no wo no eti me de she me trim say obi bebo ama wosu de nti say wa nkasa wo bebo ho amo ayde wosu okay ena me hu bibi say metena wiase a medi hia na wawu kode sa wutimi edi mfie kura aduanan na aduasa na wo bɔ homodin na at least wutimi eye nhyehyɛ de to akire ma no ho a ebetumi aboa ma nkiri ma no so ayede eho ato mu eti mayro wo sem ba ko pa nda bia me kaya na mi yura ho yese na me ni obi ye adwuma enti na ye de adwuma bibi nti okay be hinta okay eti mi tama me wie keep na was me koye first degree ma co school na do final year last semester I me better exams na aka me school fees 500 Ghana cedis me tua wie me call me djuma wura ho se omo me bosia na nka me ntimi mfa last semester ohwe mani wo se me be djuma no mu nche nti ontimi mo last semester timiti exam so wa ye tro one paper no mbe pamoye ti yes as a gra de chin ayesan call ye na mbe pamoye am so okay there's no way two people that's two people score dia na we trade na two people score dia just a me san call ba be throw race it I didn't even take a second thought na me dey abandon sa course no bet na afia be sem fie mienu na what course aye adwuma no me course wa ye adwuma no because why ye adwuma no ani nipa no kra ye adwuma ko be mfie nsia confiance because I thought that would be show wo hu kran say na nka me maame ni me papa wo bi anka de me kan me mforte nipa kro no bebre because so wabusi akra ntimi amo na abonti so ni amo wa eni kwa say o man how but a share me din me bra ho anwume a share me kran e ma me hu say last semester sa asem we ye me nka ne be me nka kase last semester okay last semester enoti Nana Opoku Agyemang ti school pa de ye kan de a wa na hwe wo hu sa pepe sanete enti na ye dey tu mabunu ne fo no se bibi a wa opese wo ye bia no obetumi abọ so na on se kra de wi ase ayefo ase school no ebi tibutimi ye bi online otivie na usua ngoma
ɛne kwasiada bi fiada nwumre SOMPA bi so FM. krade wokoye adwuma pon nwumre no ayden akotena class eti no emfa bibia mu abam se wuntumi nya de wuntumi nya da bia nkra me ne omudi nkomo no we ka cho se ba bia ye free se ye timi free ho abakumase abekosu na wo ti ha na se wuntumi nkodi ana che se wankasa because me kai se ye call primary any JHS ubetumi ya nante I mean sura hakra to be Dr. Mensa and san wanya school ayeden akọ ade achi a no wa san ayeden wa san aba nti abrabo no enye bete Doctor Nana Opoku obi wo ho awaye na adwene se ofa wo ho o maame wo ho onye adwuma se ka de sa hye otirimu a kan koba ne sa o saafo no de na be ka kire o de me ka kire obi a ne se sempo maame e wo bi o papa wo bi kra na eni kwa sa o mani di otirimu dem de nti a me ka sa ne se woni mu da owuo ebeba befa sa o maame a na wo fa na firi asase anokwasem woni mu da yare na na betena ha ya wo ken amanfo yare o woni mu da yare a ebe yare da ho bebo nipa kro no eti wudi ese wotie yie na sesika ofi a advantage to you nanka ye de ye nhwe ye mampanyini John Dramani Mahama anase ye mampanyini Nanado sane nko de obeseketa da nanka wo ni isogu ni anokwasem o mampanyini akufo ado ko president how many times ena ansa na wo ba benya akonya ne de me kai ne campaign ba akokra no wo ye kra de platform ni bu no e man ko theater wampaba eti nanka pesa yen a ye ni bi na wode wani akoto maame so wode wani akoto wo fa so wo fa na wani da ne so no so wo ma wo hwe wo mu onua na wani da ne so no so wo ni problem enti wode e wo se wo ye ni se tambia no wode enweta so na wode modimo na wode onyankopon suro ayeden aka ho wo anya gidie wo Kristo mu se ade na wo ye no cha na beche Misa media mi kese bia mi nyane ntam bia kasa breke bia PhD bia kama ye anokwasem but unya ne sa but with time bia next time ameba ha mesa ni wasi nkunya sei no bia mbeka jo so se kra de ma wie mi PhD ana so be ye lawyer akra nti ko jami na mi nkonko ye party bi so what you say nti modern mo woni ntu obi so okay Fuani entu obi so ye ne Nana Opoku Agyemang youth coach na youth coach no eno so be frɛ mu tamben be frɛ mu wo abrabo na ya famu no na ye hunu se etie no wa na o kreti wa de ana se osua ho ade se wo betu mabunu fo ka niema ye sua no ho na ya nkasa ya ni nipaku bi aformi a ya adwen se ba bia ye free no ye so ye de be so emabunu no nsa ka ebo obi onyankwa na nye obi a na ebo na wote ase ebia na Opoku Agyemang de matimi a survive de ma famu no but ebia na obi de agye ne nsam kra ma na kofa abrabo bia ebia emoa no nti saa ye botaye no ene se ye beboa na ye friend se ya soso emabunu no so nsa na ye de kasa kire na afutuo ani akwankyere na yeden akaunti eni nyina kanema ye hunu ne niema ya famu no na ye pese ye dibi ehye emabunu no nso so nkran se omu betumi aye se ye aye bia omu so betumi aye kra bia abro ba bia yen ya ya kwakotu okay enti he na ya na mokọ na modi bofutu ikoma saafo no mostly eye wode yen ankasa ye hyehye na bi on so so a based on invitation last year nko akra me kai kra ma nye dwumadie no bro dunum okay ebi o ho a obi na organizing a conference na wato ne nsa ayeden afro and obi on so a asafo bi na ebe to mu nsa sorry for say crofro ma sorry bi o gospel faith gospel omu youth say muslim bi afibia me ni omu anhia akra no mienu ni miensa na bi on so a school secondary school bi ti to mu nsa na omu de afro na no so onuma kokasa bi on so yeso so yenya resources na ya so yetumi ehhye conference bi anase meetings bi ne ene mabunu no enya kasa kire sanete okay and Nana Opoku Agyemang yebre na yebe wo so de akoya futuo ben pa na dawa koma so de mabunu mu wo Ghana hasabre ayidi nkoboy afutuo a edama koma so de dikan ene se so yo babunu na osisi so a ma nyamesuro
eni wani mu kan da bia me ni amanfo kasa me kasa obia ni ho ye perfect but se nyame suro wo akoma mu a sa wo ye bone a woduru ba bia nyame suro na ewo mu no ebe kai wo se ba bia wo ye die wo ya yede wo ya atra de toso mienu enso so ye ahobrase ni ojo eto da abrabo aye boy ye ka ni se ya fefa nipa bebre nso nsam ya ni nipa bebre atena wo nso asoso ye nsa e dia ba beduru ba bia duru nipa ba kwa me ntumi nka me life story nyini mfrim ye reverse SOMPA FM na oye sofo a emfa nse me ni be hia asori na oye me sofo futu ene kasa kire ni atenetene odema ye ne e boy se wuni ahobrase ya obi kra atene wa obefa ne se nipa no wotan wo onza me kan story ba kwa buzam se me da so ye adwuma no say unni that spirit na obedwene say e wo so wodwane na obi a wono last semester mama sika go to school so mama me le na msa na adwuma bi obe sha wo da mu beti ni si obata de chi a obeboa obema wo so no wa de wako ne etoso bi wo American so eye nokredie anokwasem say bibia wo ye bia no wo de nokredie di wani mu so abeboa da wanhwe ya sa wo de wanfa nokredie ani wani ma da wo nhire eba no na wakwa koye mfom so bi ebema nokredie na ide afri wonsa ena de etwato eye enweta so determination resilient say obe o hwe asem predu a wo so ye de wo sorry say me ko school ni eyi wadi a enkyere say wa wie ya ye de aba ebia wo ye obaburu na mfom so bi aba na wakonyi nsen enkyere say wa wie ya ye de aba e wo say wo san etena se na ba bia mfom so ni free no wo siesie mfom so no na wo san esori ye den ejina enti emma samre yo no ni wanim na ebia adwuma kra wo ye na mabunu no bebre nso so akwadro so obi bia adwuma no de hye ne nsa inse so obetene nani obedwu nani na wahwe adwuma ni ye nso so ontene ne ho nye taxi driver obi atoka odi amount obetimi abo homodin atwi car na adi no kra na nso so watimi atoka ni bi na abede ababe ye wankasa wo dia it is a wo de saa ne ma yi di wanim ahobrase no kredie adwo obuo ene enweta so enante a obanyi me gidi se ebe ye dendie na nsoso nyankopon oboye ho ban no ode ebedu okay ya ne nana poku Agyemang youth coach